Dobrodošli u podcast iz srca Romanije. Razgovaramo sa čovjekom koji je ljubav prema zavičaju spojio sa ljubavi prema folkloru i tradiciji i rezultat toga je knjiga Narodna nošnja, igre i pjesme sa Glasinca. Naš gost je onkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, dr. Marko Radović. Dobrodošao i hvala ti što si pristao da govoriš za naš podcast. Bolje vas našao. Krenut ćemo, pomenuli smo knjigu. Kako se je rodila ideja da od hobija, radoznalosti i zainteresovanosti za folklor započnete istraživanje, da dolazite u rodni kraj, da razgovarate sa ljudima i da na jedan etnografski način, iako niste etnograf, pristupite istraživanju i razgovoru sa, čini mi se, preko 100 ljudi? Pa ideja je nekako spontano krenula, pre svega iz tog, da kažemo, iskustva igrača u kulturno-umjetničkom društvu i interesovanja kako je to bilo u rodnom kraju, jer ja sam tada igrao i danas živim u Beogradu, ali naravno uvijek sam dolazio ovdje na Romaniju i uvijek je postojala ta neka veze, interesovanja i tako dalje. Dio raspusta tokom školovanja sam provodio ovdje i ta i veza i ljubav je uvijek postojala. I onda naravno u jednom momentu se to pretočilo i u nešto više. U kom momentu ni sam ne znam, ali u svakom slučaju prešlo je iz te, da kažemo, prosto neke radoznalosti i zainteresovanosti u nešto ozbiljnije i eto na kraju rezultiralo tom knjigom. Vaš rad je nakon zapisa Rista Čajkanovića, koji važi za prvog učitelja osnovne škole u Sokocu, potom čini mi se Đorđa Svetimirovića, a onda je bila naučno istraživanje Milenka S. Filipovića, koji je 30. godina 20. vijeka istraživao ovo područje, obilazio ga i uradio neku etnografsku studiju. Knjiga je Glasinac. Ovo vaše prvo istraživanje u 21. vijeku i prvi pristup nekako narodnoj nošnji, pjesmama i igrama ovoga područja. Koliko je zakasnila ta knjiga i da li je ovo došlo u posljednji čas istraživanja? Da, definitivno jeste u posljednji čas, što bi se reklo, u zadnji voz. Milenko Filipović jeste ostavio vrlo značajnu građu o Glasincu i to, da kažemo, Glasincu u užem smislu, jer on je boravio tih ranih 30. godina na području Glasinca kao, da kažemo, geografskog pojma i u tom nekom užem kontekstu i obišao sela koja, da kažemo, i danas većina ljudi podrazumijeva pod Glasinac. Međutim, i on sam tada je naglašavao da Glasinac u etnološkom smislu je širi pojam i da ni tada nije bilo lako odrediti granice tog Glasinca i on je i sam u tom svojoj studiji i knjizi naveo 3, da kažemo, nivoa Glasinca, u kome je najuže samo Glasinačko polje, kako to često se i danas smatra, a u najširem obliku sva ona oblast, odnosno prediona cjelina istočno od Romanije, gdje pravoslavni seljaci nose bijele tozluke i oputne opanke. Tako je on to definisao i ja sam u tom kontekstu to i shvatio i potvrdio na kraju krajeva, zato što on nije obilazio, da kažemo, ta sela koja su, odnosno čitavo to područje, bar nije u stvari ostavio pisana dokumenta o tome, ali svakako to je vjerovatno prošao u nekom kraćem vremenskom intervalu ili dolazeći na kraju krajeva do samog Glasinca i dobijajući na kraju krajeva informacije od ljudi koji su sa samog Glasinca, a koji su i tekako interakciji bili sa tim ljudima iz te, da kažemo, šire predione cjeline. Tako da ja sam se upustio u tu priču da obiđem čitav taj teren i to su u suštini teritorija opštine Sokolac, Han Pijesak, Rogatica, dio opštine Pale i to ovaj dio opštine koji gravitira ka slivu rijeke Prače i naslanja se, da kažemo, direktno na Sokolačku i Rogatičku opštinu i jedan mali dio sela uz samu Drinu koja danas pripada opštini Višegrad. Ali na neki način to jeste jedna prediona cjelina koja, eto da kažemo, omeđana Drinom, ovamo sa druge strane Romanijom, planinom Javorom,
u kojoj je, da kažemo, te etnografske karakteristike su iste i zajedničke za to svo stanovništvo. Tu je naravno osim nošnje kao vrlo prepoznatljivog elementa, zajednički su običaji, kultura stanovanja, način života, brojne su ženidbeno udadbene veze, tako da sve to ide u prilog i govori da to zaista jeste jedna prediona cjelina, iako je Glasinac, da kažemo, po kome se naziva čitava ta cjelina na nekom, da kažemo, obodu te cjeline uz samu Romaniju, ali je to prosto nametnuo se, da kažemo, kao zajednički imenilac čitavom tom jednom širem području, što nije ništa novo, ima toga i u drugim krajevima i na kraju krajeva sam pojam Glasinac je prevazilazio taj geografski pojam i u nekim drugim oblastima. Arheologija je najpoznatija naravno i ta istraživanja na Glasincu i na teritoriji koju je pokrivala ta čuvena glasinačka kultura su već davno dokumentovana i objavljena, da u stvari, kažem, glasinačka ko područje je šire nego što je sam geografski pojam. Do kojih, da li se poklapaju te granice sa identifikovanjem stanovništva sa tim područjem? Da, to je vrlo važan dokaz da to jeste jedna prediona cjelina, jer i ja sam zatekao i razgovarao sa starim ljudima, dakle većina mojih kazivača je bila rođena 20. i 30. godina 20. veka. Nažalost, mnogi od njih danas više nisu živi. Mnogi od njih nisu dočekali ni objavljivanje knjige, jer je samo istraživanje trajalo 10 godina, ali oni su vrlo jasno identifikovali se i na moje pitanje kako ste se nosili govorili poglasinački. Dakle, bez obzira što sam to pitanje postavio na, recimo, na Semeću i na Borikama, koje su prilično, da kažemo, i udaljene od samog Glasinca, vrlo su to jasno, da kažemo, izjašnjavali se i slična je pojava naravno i u nekim drugim selima koja su, da kažemo, znatno udaljena od Glasinca. Poput ono Stara Gora do Babića Bora. Tako je, a od Bora Glasinačka dola. To je kada dobra godina, oni tvrde da su sa Glasinca. Tako je, pa da kažem, taj pitanje identiteta i identifikacije je jedno vrlo kompleksno pitanje. Ima takvih primjera i u drugim krajevima, da kažemo, srpskog etničkog prostora, gdje prosto počevši, evo recimo, svi su čuli za čuveno Zmijanje, Vlašić ili Stari Vlah u Srbiji, tako. Dakle, nije lako uopšte, da kažemo, definisati i odrediti te granice. One su se nekad i menjale, pitanje je, kažem, nekad i tog lične identifikacije, ali svakako da ima i nekih, da kažemo, objektivnih parametara i kriterijuma po kojima se to svakako može utvrditi. I odmah da se razumijemo, ja na tome ne insistiram u kontekstu, da kažemo, striktnih razlika i nekih podjela i tako dalje, već baš naprotiv želim da se na taj način prikaže u stvari koliko je bogatstvo naše tradicionalne kulture i koliko jedan narod koji zauzima tako, da kažemo, veliko područje i više oblasti Balkana ima određenih sličnosti, ima određenih razlika, koliko su, da kažemo, neke stvari se prepliću, neke stvari su uticale jedne na druge i tako dalje, od migracija stanovništva, osnovnog, da kažemo, privredne djelatnosti, zatim trgovačkih veza, zanatskih centara i zanatskih veza i tako dalje. Dakle, jedna vrlo ovako kompleksna priča i prožimanje više aspekata koje se sve materializuju i u toj narodnoj nošnji. To me dovodi pitanja, kada se današnje stanovništvo doseljava na Glasinac? Pa većina stanovništva na Glasinac se doseljava tokom 19. Bilo je nekih doseljavanja i krajem 18. veka, ali najviše tokom 19. i nešto malo na početku 20. veka. Naravno, bilo je nekih i ranijih doseljavanja na to područje. Ovo prvo treba se shvatiti kao jedno vrlo, da kažemo, prometno mjesto i prometna teritorija, zato što ovuda su išli stari i trgovački, a bogami i vojni putevi od srednjeg vijeka pa nadalje, tako da Glasinac je bio poznat od ranije i
dosta je bilo migracija i na sami Glasinac, ali i preko Glasinca. Bilo, da kažemo, i te migracije su tek posebna i kompleksna priča. Najčešće se to nije ni išlo, da kažemo, ciljano. Idemo mi sad tu i tu i tako, nego se to selilo sa stanovništvo etapno dok ne nađe određeno mjesto pogodno za život i da zadovoljava njihove kretanje. Bilo je doduše nekih slučajeva i planskog preseljavanja u vrijeme turske vladavine, kada je recimo ovdje na Glasinac doseljen jedan broj rodova iz Drobnjaka. Znači ciljano su ih premjestili, da tako kažem, kad su bile tamo pobune i tako dalje, prosto u cilju regulacije tih pobuna i kontrole teritorije. Onda je jedna od mjera koju su primjenjivali je bilo i raseljavanje stanovništva. Dakle, između 1800. i 1878. Da, to je, da kažemo, većina rodova je zaista došla, većina rodova ovdje to ima u svom predanju i pamćenju. Mnogi ljudi doduše ne znaju pouzdano odakle su došli. Često se to definiše kao odnekud iz Crne Gore, iz Hercegovine i tako dalje. Neki rodovi imaju vrlo jasno sjećanje i sačuvano predanje odakle su došli, ali za mnoge od tih, da kažemo, rodova se može i utvrditi na osnovu, da kažemo, neke dokumentacije iz drugih krajeva, na osnovu nekih pređašnjih istraživanja. Danas čak dosta to olakšava i DNK analiza. Ko se malo više bavi rodoslovom i poreklom familije, odnosno porodica, to danas dosta olakšava tu priču. Tako da, kažem, to je isto jedna vrlo ovako široka tema i moglo bi se samo o njoj posebno govoriti. Koliko sela ste bili prilikom istraživanja za knjigu? Sa koliko ljudi razgovarali? Ko su najzanimljiviji sagovornici? Kakva su iskustva iz obilazaka? Kako su vas očekivali ljudi? Kako su reagovali kad im objasnite šta vi radite? Pa obišao sam negde preko 60 sela i preko 100 i nešto kazivača. 108 sam ih uvrstio u knjigu, a 58 sela je, da kažemo, također upisano. Međutim, ima i veći broj od toga. Ovo sam računao samo one, ukazivače sam računao samo one od kojih sam, da kažemo, dobio ili potvrdio određeni podatak. Dakle, nije baš svakoga koga sam sreo i ko mi je nešto, nažalost, bilo je čak u nekih sela u kojima ili nisam našao nikoga ili nisam našao adekvatnog sagovornika. Dakle, ja jesam prošao kroz ta neka sela, ali prosto nisam našao nekoga ko bi mi pružio odgovor na moja pitanja ili nešto od materijala pokazao i tako dalje. Tako da jeste to stvarno veliki broj ljudi i sela. Ono što je svakako zajedničko za sve njih, da je to jeste jedna gostoprimljivost, ljubaznost. To je generacija koja je, da se razumijemo, na takav način ne samo vaspitavana, nego i odrasla, i to je neko posebno iskustvo koje mi je baš onako drago i nažalost vjerujem da mnogi mladi ljudi, pa i moje generacije, a pogotovo mlađi, nemaju više priliku da tako nešto dožive. Što se tiče sagovornika, bilo je zaista interesantnih i sagovornika u smislu za ovo što mene interesuje, ali boga mi čuo sam i nekih priča i detalja njihovih ličnih. Naravno, ne možete vi sad doći odmah sad ispričaj mi to što mene interesuje i sklanjaj se odatle. Tako da sam kroz te razgovore malo i upoznao prosto tadašnji način života i njihov sistem vrijednosti i neke teške pa i lijepe situacije koje su oni proživjeli u životu. Uopšte čak i poimanje života kako oni su. Ta generacija rođena 20. i 30. godina je u suštini imala prvo vrlo teško djetinjstvo i mladost zbog Drugog svjetskog rata i to je svakako bio jedan vrlo, vrlo težak period i onda naravno posle formiranje porodica, kućenje, promjene određenih društveno istorijskih okolnosti i tako dalje, pa onda naravno i posljednji rat na ovim prostorima. Tako da prosto mogu slobodno onako reći da je to jedna jaka generacija, jakih ličnosti koja je uspjela da prevaziđe sve te
nedaće, iskušenja koji su ih eto strefili za tih nekoliko decenija, druge polovine 20. vijeka najviše većina njih su, da kažem, u tom periodu bili onako najaktivniji, najproduktivniji. Tako da, ono što je interesantno, recimo, nije se poklapalo i nije uvijek da su najstariji kazivači najbolji, da kažemo, najinformativniji. Dešavalo se da ljudi koji, to sad ima, što kažu, više razloga, neki su, što bi rekao jedan stari džed, kaže, ama Boga mi dijete, ja sam sad u stanju da više zaboravljam nego što pamtim. Kad ja malo ih potaknem, ajde rekao, vi pamtite taj period kad ste bili mladi, kako je to bilo u vrijeme vaših roditelja i tako dalje, pa da on kaže, ma ja sam ti, Boga mi, u vrijeme kad više zaboravljam nego što to pamtim. Dakle, nije striktno da su najstariji i najinformativniji, mada oni najbolje bi trebalo da kažem, odnosno jedan dio stvarno vrlo važnih tih podataka iz vremena prije Drugog svjetskog rata sam dobio njih, ali recimo bilo je nekoliko slučajeva ljudi koji su rođeni 50 i neke godine 20. vijeka, ali koji su poticali, da kažemo, iz porodica u kojima se ta tradicija prilično njegovala i koji su dugo zadržali određene tradicije i na neki način bili zainteresovani za sve to, tako da su oni ispali, da kažemo, vrlo dobri kazivači, bez obzira što bi, da kažemo, po broju njihovih godina oni možda spali u neki da kažemo, drugi red i očekivalo se da možda od njih se manje može saznati, ali eto, ispostavilo se da ima i takvih slučajeva, tako da svega je bilo i vrlo je onako, da kažemo, dinamično svakako jedno vrlo lijepo iskustvo i ono što je vrlo važno kod tog terenskog rada, ima malo i te fine istraživačke neizvjesnosti, jer ja kad dođem u neko selo, ja ne znam ni koga ću sresti, ni na šta ću naići, ni šta ću saznati tog dana, ni šta ću vidjeti, hoću li naći neki komad nošnje, neku fotografiju, hoću li ja sresti nekoga ko zna da svira. Dakle, moglo se desiti da prođeš čitav dan, što kažu, obilaziš, šetaš, tražiš, a da je neizvjesno da li ćeš imati neki rezultat tog dana. U suštini nije bilo u mom slučaju takvih dana, ali naravno nisu to ni bili cijeli dani. Ja sam ovo istraživanje ponekad obavljao i da kažemo usput, jer ja ovdje ne živim stalno i onda nekad kad dođem nekim povodom, nek to bude i za 2-3 dana, odvojim par sati i onda je to svakako izazov poseban i onda naravno posle kako je objavljena knjiga i neke druge aktivnosti su bile po pitanju, onda su se da kažemo i neki kontakti ostvarili i to je onda olakšalo sadašnja neka istraživanja i tako da. Ali u svakom slučaju još jedna stvar važna, mislim da je i korisna bila i meni, a mislim da je i korisna na neki način kao informacija za neke druge krajeve, ljude koji bi se možda upustili u neku vrstu da kažemo istraživanja, je što kad je čovjek sa tog terena koji on istražuje, on da kažemo dobro poznaje i sam teren i ljude i nekad je olakšan pristup. Znate kako naši ljudi često čiji si, kako si, tako dalje, od kojih si, i onda tu se mnogo lakše, da kažemo, ostvari neka komunikacija i prosto otvaraju se, što se kaže, ljudi za priču, za komunikaciju i eto, to mislim da je isto jedna od velikih prednosti koje sam imao u radu. Imala neka anegdota? Nešto što bi izdvojio da je bilo zanimljivo i domaćinima i tebi kao nekome ko... Pa vrlo im je neobično bilo to što se jedan, da kažemo, mlad čovjek, ja sam u to doba bio i momak i dobro i posla, ajde, i kad sam se oženio, što se interesuje, što on, što bi rekli stari, zabasa u te neka zabačena sela i negdje sam išao i pješke i tako dalje, da bi sad pričao s nekim starim ljudima, interesovao se što za neke stvari koje malo ljudi danas interesuje. I ono što je interesantno, ja sam u većini tih slučajeva dolazio
nenajavljen, da kažem, ono što kažu dobar dan, od kuće do kuće, i naravno neke ljude zateknem u poslu, neke i ne zateknem kod kuće, neki su malo iznenađeni što me vide i tako dalje, i onda to je recimo jedna od otežavajućih nekad okolnosti, što onda ljudi kad ih tako, što kažu, presječeš, ne mogu nekih stvari možda da se sjete, pa im treba malo vremena da povuku iz nekog sjećanja određene informacije, i to mi je najproblematičnije bilo recimo za pjesme. Pošto dosta tih ljudi godinama nije zapjevalo i ne mogu baš tako lako da se sjeti kad ja pitam ajde neku za slavu, pa koju ste pjevali za svadbe, pa u ovim običajima, pa nad pjevavanjima i tako dalje, to je malo teže išlo. I uopšte da kažemo, to sakupljanje građe koja se odnosi na igre i pjesmu je malo da kažemo teže i sporije išlo u odnosu na toga što se odnosilo na nošnju. Jednom prilikom ja došao kod jednog starca i tako ga pitam ga za te pjesme, kaže ma ne može da se sjeti nikako, onako što kažu ne ide, ma koliko ja pokušavao da ga podsjetim i povučem priču, i posle nekog vremena navratim ja ponovo tu, kaže on meni, kad ti ode onaj dan, a meni to veče sve naviru pjesme, nisam mogu da spavam čitavu noć. Tako da jeste. Kažem, treba prosto malo vremena da se ta neka sjećanja osvježe. Ti si sakupljao narodnu nošnju, imaš veliku kolekciju naših narodnih nošnji. Gdje ti to čuvaš, šta planiraš sa tim? Jesi li nalazio kod domaćina koji si posjećivao dijelove nošnje? Čuvaju li, imaju li? Da, imam. U stvari to je mene i podstaklo da krenem na taj terenski rad. Ja sam par primjeraka nošnje dobio od rođaka, da kažemo neke bliže familije, međutim nisam imao komplet koji sam htio da nosim u svečanim prilikama, za slavu, za Božić i tako dalje. I pošto mi je to nedostajalo, ja sam to odlučio da tražim, da sakupljam. Nešto mi je i pokojna baba izradila. Tako da u stvari tako je i počelo to malo intenzivnije sakupljanje. I to što sam našao i sakupio, nešto su ljudi zaista onako ljubazno ustupili, poklonili, nešto su prodali, nešto je i ostalo kod ljudi, to sam često isto ponavljao kad ih tako priupitam, rekao svako ko želi i čuva, ali na pravi način, bolje i da ostane i kod njih, ne mora sve ni biti kod mene, ali se tome stvarno mora posvetiti pažnja. Ali aktivno znači da ti to moraš s vremena na vrijeme pregledati, provjetriti, još ako ga na neki način koristiš, to je još bolje. Ja lično recimo sve to što sam sakupio ja koristim. Znači prije svega što nosim, kažem, u tim svečanim prilikama, od slave, Božića, Vaskrsa, oženio sam se u nošnji, tako da kažem, naravno nekih folklornih smotri, jer sam još uvijek aktivan u folkloru. Revija nekada ako se organizuju neki, da kažemo, fotografisanja, eto, jedno od vrlo, da kažemo, meni dragih stvari koje su se realizovale bila je i ta izložba fotografija narodne nošnje, tako da trudim se da to ne bude, da kažemo, onako učaureno, ja sam to sad skupio i čuvam to onako nek stoji, nego prosto želim da se to vidi i prikaže, da na neki način produžim život svemu tome i želim da se ne samo sami predmeti sačuvaju, nego ja sam uvijek bilježio i podatke o predmetima. Dakle, gdje su nađeni, kome je pripadalo, ko je nosio, koliko je to otprilike staro ili godište vlasnika i tako dalje. Pa se i kroz to našlo. Znači, eto, imam konkretno jedan gunjić koji je pripadao Soluncu, a dobio sam na poklon babine rodice. I tako, hoću da kažem, ti predmeti pričaju isto između ostalog, imaju svoju neku priču. Nažalost, za neke od njih nemam te podatke, ali eto, kažem, svakako da na te pređašnje vlasnike je sačuvana uspomena i pribilježena. Ja to ovako trudim se maksimalno, da kažemo, profesionalno da vodim i tu evidenciju o svemu tome, jer to je tek posebna priča, da kažemo, jedno je imati predmet i održavati ga, a drugo je imati adekvatne podatke o predmetu, jer onda to je, da kažemo, jedna čitava cjelina i sve to se stavlja u neki
širi kontekst i društveni i kulturni i tako dalje, i tako da kažem na neki način koliko su važni predmeti, važni su i podaci o predmetu. Tako da kažem, želim da to zaista ima neki produžetak svog trajanja i praktičnu primjenu. Jer provjetravaš ruo u punom smislu te riječi. Da, to se mora redovno raditi. Moljac je najveći problem za ove stvari, jer su to sve uglavnom stvari od vune, prirodni materijal, osjetljiv je na tako nešto i mora se redovno održavati, čistiti, paziti i to je to. Kakva je nošnja na glasinicu? Od čega se pravi? Kako se radi? Kako se pere? Nošnja na glasinicu je pod broj 1 višeslojna, što je manje više karakteristika mnogih naših krajeva. Dakle, razlikuje se muška i ženska nošnja, dječja u izvesnoj meri i onda se, da kažemo, od nekog dječačkog i radnog devojaštva već, da kažemo, poprima oblike i onu koju nose odrasli. Što se tiče karakteristika nekih, u toj nošnji se ogleda upravo i to nešto što je vezano za naše poreklo, zatim za određene društveno-istorijske okolnosti kao što su Prvi i Drugi svjetski rat, pa onda naravno blizinu Sarajeva, velikog zanatskog i trgovinskog centra, način privređivanja koji je ovdje dominantno bilo stočarstvo, pa je samim tim glavna sirovina bila vuna i većina odjevnih elemenata je bila od vune ili nešto i od kupovnih materijala, u smislu da se kupovao gotov materijal, pašilo, a nešto i žene su tkale platno od pamuka, pa se naravno to dalje prerađivalo i koristilo. Što se tiče održavanja, ja se trudim i dan danas da to održavam na način na koji su to naši stari radili. Prije su to žene čuvale uglavnom u tim drvenim sanducima, stavljale luč, bosiljak, prosto te mirisne trave, onda gledalo da se s vremena na vrijeme provjetrava, iznese na sunce u nekim ljetnim danima ili čak zimi na mraz. Tako da u svakom slučaju to zahtjeva jedan angažman i to je opet ono što nekad spomene vezano. Jedno je imati predmet, a drugo ga je održavati, sačuvati i tako da prosto zahtjeva i to, ću da kažem, veliki angažman i trud oko svega toga. Kako su proizvodili te odjevne predmete? Na koji način? Ko su poznate terzije ovoga područja? Da. Ko su poznati opančari? Da. Što se tiče izrade, jedan dio se radio u kućnoj radinosti, radile su žene. Međutim, ono što je bio zanatski dio posla, radili su muškarci. I muškarci su bili, terzije su bili isključivo muškarci. Možda to danas zvuči malo onako neobično, da muškarac šije veze i tako dalje, ali u to doba to je bio isključivo muški posao. Tako da žene su recimo plele čarape, tkale sukno, tkale platno za košulje, tkale tkanice, tkale platno za pelengaće, vezle i tako dalje, a muškarci su radili onaj dio koji se ticao zanatskog rada u smislu rada sa gajtanom, bućmom, veza po određenim dijelovima i muške i ženske nošnje. Tako da na neki način bila je ta podjela. Naravno, opančari su bili posebno, znači i tu je doduše jedan dio izrađivan u kućnoj radinosti i manje više u svakoj kući je bio poneko ko je tome bio malo, da kažemo, vješti i bavio se time. Na kraju krajeva bile su mnogočlane porodice i ne bi se to moglo, da kažemo, ni platiti da se svakome naruči i kupi, nego se pravila i sirovina u smislu opute, u smislu štavljenja i ostavljanja kože za opanke i onda neko to od ukućana pravi što za sebe, što za ostale. Ono što je, da kažemo, s vremenom se malo razvilo, to je taj opančanski zanat koji nije bio puno razvijen u odnosu na neke druge krajeve, pogotovo u Srbiji, ali bilo je.
i u odnosu na recimo Visoko i okolinu i Sarajevo, gdje su bili baš razvijen taj opančarski zanat, ali eto bilo je nekoliko opančara koji su proizvodili to i ja sam došao do podataka da su ovdje bili dvojica braće Zekovića koji su to radili onako vrlo pedantno, lijepo. Nažalost, broj opanaka nije veliki koji je sačuvan, prosto znate, to je neka obuća koja je u nekom momentu prevaziđena, bačena, nije nešto puno da kažemo cijenjeno i to je recimo sad malo problem. Jedva sam posle par godina uspio da nađem 2-3 primjerka, makar kao uzorke, da bih na osnovu njih uradio recimo repliku. Tako da, a što se tiče terzija je bilo više, u par sela, da kažem, moglo se naći terzija, jer na kraju krajeva bilo i potrebe. Dakle, porodice su bile mnogočlane, to je bilo glavno odijelo, što se kaže, i radno i paradno, i bilo je potrebe, tako da u nekoliko sela morao se naći poneki terzija koji se time bavio i snadbijevao i svoje i susjedna sela, bilo da su ljudi dolazili kod njega da naruče, a čak je bilo slučajeva da ako se ide u malo uža sela, terzija ostane u kući kod domaćina i šije i radi dok god ne završi dogovoreni posao. I tako da imam podatke, kaže, kod njih ih je znao ostati po mjesec dana. I on tu jede, radi, spava, prosto živi sa tom porodicom koji da je član domaćinstva dok ne završi dogovoreni posao, onda se naravno dogovoreni posao isplati i terzija ide dalje. Jeste li našli, kada si istraživao, jesi pronašao ko su te terzije poznate porodice sa ovog prostora? Da, trudio sam se da zabilježim i te neke, da kažemo, lične podatke, tako da zapisao sam u knjizi više imena tih terzija, od recimo Todora Grujića, jednog Milovića, iz Rusanovića, Šarović, iz Malog Polja, Lelek i tako. Ima da kažemo puno tih imena koja sam ja naveo tamo, prosto zato što sam želio da se sačuva uspomena na te ljude, da eto, oni su u jednom momentu bili, da kažemo slobodno, jedan dio onako privilegovanih, slobodno mogu reći, i cijenjenih ljudi, zato što su se oni bavili zanatom koji nije bio dostupan i moguć svakome, s obzirom da u suštini poljoprivreda bila glavna delatnost većine stanovništva. Šta sačinjava mušku nošnju na glasnicu? Muška nošnja se sastoji, ako pođemo od oglavlja, od šubare, oko koje se može obmotavati crveni vuneni šal koji se zove krmez šal. Evo imamo taj jedan primjerak ovdje da vidimo. Zatim do tijela se nosi košulja od pamučnog platna koje se zove ćereće ili ubjela. Preko košulje muškarac oblači džemadan od čoje ili od sukna, zavisno od imovnog stanja i od, da kažemo, nekih ličnih nekad preferencija. Preko džemadana može da nosi gunjić ili fermen, zavisno da li je izrađen od sukna ili od čoje i da li je malo bogatije ili više ukrašen gajtanima, vezom i tako dalje. Oni najimućniji su preko fermena ili gunjića našivali čak i toke, metalni nakit, deo prsnog nakita. Dakle, po prsima su bile prišivene te toke kao poseban vid ukrasa i to je karakteristično i za neke druge dinarske krajeve i svakako da je vezano za to naše poreklo iz stare Hercegovine gdje se dosta to također koristilo i nosilo na širem području stare Hercegovine. Na donjem dijelu tijela obavezno su se nosile gaće i to su bile duge gaće koje sežu do pola listova i skoro do članaka, a preko njih pelengaće. Pelengaće su bile od crnog nevaljanog sukna i dosezale su do malo preko koljena, a onda dio noge od koljena do članka pokrivaju tozluci od bijelog sukna. Ti bijeli tozluci su bili toliko, da kažemo, karakteristični i poznati da
se upravo po tome, ono što smo malo prespomenuli, glasinačko područje smatralo dokle god pravoslavni seljaci nose te bijele tozluke i oputne opanke, mada moram priznati na glasinačko područje se direktno nastavlja područje Stare Hercegovine, Foče, Čajniča i tako dalje, gdje su se isto tako nosili ti bijeli tozluci, ali eto da kažemo naša ta neka cjelina nošnje je bila ipak tako prepoznatljiva da mnogi putopisci koji su nailazili kroz ove krajeve su ostavljali, da kažemo, poneki komentar o tom nekom spoljnom izgledu naših predaka u smislu kako su oni visoki, stasiti, kako su lijepo obučeni, kako kad obmotaju te crvene svoje krmez šalove ostavljaju onako utisak na putnike, odnosno prolaznike tadašnje. Tako da, kažem, bez obzira što se na našu oblast, etnološku, glasinačku oblast nastavlja i oblast Stare Hercegovine gdje se nose isti ti bijeli tozluci, eto oblast tako na neki način definisana i bila prepoznatljiva. Preko tih bijelih tozluka naši preci su još nosili crne vunene čarape koje su bile vezene cvjetnim motivima i na nogama opanci, bilo ovi oputni, a oputa je tanka ovčija ili jareća koža kojom se prepletao taj, da kažemo, prednji dio opanka, pa su se zato i zvali oputni opanci, ili ti opanci zanatske izrade koji su bili malo kvalitetniji, kompletno od goveće kože i malo čak i ukrašavani, šarani i tako dalje. I da kažemo što su bile neka vrsta svečane obuće i čuvali su se za samo posebne prilike. Nosila se i crvena kabanica. Jeste, crvena kabanica je takozvana i svatovska kabanica, izrađena je od crvenog sukna. Isto je nije imao, da kažemo, svaki domaćin i svaka porodica, zato što je crveno sukno bilo rijetko, odnosno vrlo zahtjevno za proizvodnju i onda je to na neki način bilo i statusni simbol. Izrađivali su je te terzije, čak se naručivala iz Sarajeva kao, da kažemo, gotov proizvod gdje su radile sarajevske zanatlije, jer je ona poznata i korišćena i na širem dinarskom području, dakle i u susjednom Mulaluku, odnosno Sarajevskom polju i ovamo obuhvatajući Stari Vlah, tako da je, da kažemo, ona bila zastupljena i u drugim krajevima, a zvala se Svatovska zato što je imala ulogu u svadbenim običajima, odnosno njom se ogrtala mlada, da bi se mlada zaštitila. Crvena boja se smatra zaštitnom bojom, odnosno ona štiti od nečistih sila i onda se mlada ogrtala tom crvenom kabanicom da bi se zaštitila i zato se zove između ostalog i Svatovska kabanica. A tu imamo i još jednu kabanicu. Da, ovo je takozvana pramenka ili bugar kabanica. To je dio radne odjeće. Nosili su je čobani, izatkana je od vune i prilikom tkanja umetani su pramenovi koji su prethodno isčupani iz runa i slagani su tako da kaže se dobijemo kao što se šindra slaže, tako da recimo kad kiša pada onda čovjek ostane potpuno suv i da kažemo ona je korišćena po tom hladnom vremenu kišovitom za prilikom boravka na otvorenom. I ono što je interesantno, ovo je jedan jedini primjera koji sam ja našao kod jednog babinog rođaka i nažalost to je davno izobičajeno. Prosto malo je ovako arhaična i robusna. Možda će se neki sjetiti i one epske pjesme koje se kaže Ženitba Dušanova, gdje se kaže na njemu su zlatne oke od 4 oke, savrh svega bugar kabanica. I sad naravno čitaocu je vjerovatno onako zagonetno šta je to i kako to izgleda. Eto, to je ta bugar kabanica. Ona doduše nije zastupljena samo na našem području, ima je tu i okolini Pljevalja, Prijepolja, neka slična varijanta postoji na području Stare Hercegovine, nije istog, da kažemo, rada i kroja,
ali je, da kažemo, sama tehnika i funkcija ista. Stočarski kraj. Tako je. A sada pređemo, kakva je ženska nošnja? Koje su razlike u odnosu, napomenuli ste taj mulaluk, Da. staru Hercegovinu? Prvo što se tiče mulaluka, za one koji ne znaju, to je termin koji su naši stari koristili za ovo područje, da kažemo, s druge strane Romanije u odnosu na Glasinac, znači predio Mokro, okoline Pala, okolina Sarajeva, Nišićke visoravni i tako dalje, i tamo je naravno nošnja drugačija. I što se tiče stare Hercegovine, to su oblasti Foča, Čajniče, Kalinovik, Prijepolje, Pljevlja i tako dalje. Dakle, susedne naše oblasti s kojima je postojala interakcija u smislu i trgovačkih veza, imigracija stanovništva i tako dalje. Što se tiče sličnosti i razlika, naravno ima određenih sličnosti, čak određenih predmeta i koji su identični, da kažemo zajednički, ali ima i razlika. Čak je ta razlika u ženskoj nošnji nešto izraženija. Ženska nošnja, recimo, na Glasincu se sastoji od ćenar marame, najčešće crna marama, koja je imala taj štampani cvjetni motiv. Mogle su postojale su i bijele marame od pamučnog platna, ponekad čak i od svile. Rijetko, duše, to su onako bile, da kažemo, imućnije porodice, i to je nešto što se nabavljalo trgovačkim tim putevima i vezama. Zatim do tela su žene nosile košuljak, kao kratku košulju do struka, a od struka naniže je bila crna ili bijela suknja. Ta crna suknja je pravljena od industrijskih materijala, a bijela od tog istog platna domaćeg, koje su same žene krojile i šile, i mogla je da bude vezena. U nekom, da kažemo, ranijem periodu, prije te kombinacije košuljka i suknje, žene su nosile duge košulje, dakle košulja koja je dosezala do niže polovine listova i skoro do članaka, i bila je, da kažemo, izjedna. I preko te košulje su onda nosile još i prežine, uske pregače, ili kako bi to danas bilo poznatije, kecelje, koje su bile tkane. Na gornjem tela preko košulje žene su nosile džečerme, da kažemo, kao manji uski i tijesni prsluci, a preko toga nošen je zubun od crnog sukna koji je ukrašavan i vezan najviše na klinovima u zadnjem delu, odnosno u predelu leđa, i ti zubuni su nošeni, da kažemo, kombinovano sa tom džečermom, dakle u dva sloja, da tako kažemo, se to oblačilo, mada je u nekom ljetnom periodu mogao da bude naravno i samo jedan sloj. Ono što je još interesantno, ovdje je postojao jedna vrsta crvenog zubuna, izrađena od tog istog crvenog zubuna. Nažalost, takav primjerak nisam našao, iako evo godinama tragam za tako nečim. Imam određene usmene podatke o tome, neki se ljudi čak i sjećaju i navode imena žena koje su to imale, čak i moja prababa to imala, to nažalost nekad 60. godina, to je ko zna gdje i kako završilo. U svakom slučaju ne mogu da dođem do konkretnog primjerka, imam samo jednu fotografiju na kojoj, da kažemo, naznačuje se i vidi kako to izgleda. Milenko Filipović, koga smo pomenuli, koji je radio istraživanje tih 30. godina, je zapisao da tih crvenih zubuna još uvijek ima na Glasincu, da su oni isti kao u Hercegovini, što je interesantno, zadržali su se duže na Glasincu nego u samoj Hercegovini, odakle faktički potiču, odnosno odakle su naši preci došli. Međutim, i u tom periodu nisu, da kažemo, često nošeni, već su
nastali, odnosno više u modu su ušli ti crni i kraći zubuni. Te crvene su mahom nosile starije žene. Eto, kažem, za nekoliko primjeraka pouzdano znam i da su dočekale 50. 60. godine 20. vijeka, a da li je neki danas dočekao, to bi baš volio da vidim. Ako ništa drugo, da po njemu uradim repliku, odnosno tačno uzorak kakav je bio, jer kao što to rekoh, ja želim da svemu tome nekako produžim vijek i da se koristi i dalje bilo za te neke svečane prilike, smotre, fotografisanja, revije. Eto, hoću da kažem, imalo bi smisla i razloga doći nekako do tog predmeta. Što se tiče još ženske nošnje, žene su na nogama nosile vunene čarape od crne boje koje su još ukrašavale vezom i naravno opanke. Žene su se naše u nekoj manjoj mjeri kitile. Nažalost, na našem području nije puno sačuvano tog tradicionalnog nakita, iako je tradicionalni nakit neodvojiv od narodne nošnje. Prije svega Prvi svjetski rat je ovdje dosta se odrazio na tako nešto. To je još zapisao Filipović, da su tokom Prvog svjetskog rata nešto je to zaplijenjeno. Znate, odavde je Austro-Ugarska vojska krenula na Srbiju, dakle ovdje su i bila borbena dejstva posle i tako dalje, da stanovništvo se raseljavalo, neki su to i prodali, nešto je vjerovatno i opljačkano i tako dalje. U svakom slučaju, posle Prvog svjetskog rata to nije mnogo obnavljeno, vjerovatno nije moglo ni da se obnovi, prosto znate kako rat je velika nesreća i po svim pitanjima, pa i u tom materijalnom smislu, tako da kažem, jako malo nakita je sačuvano i dočekalo. Onda je naravno došao Drugi svjetski rat koji je opet tako ostavio veliku pustoš i sve je to utjecalo da kažemo, težilo se makar da se osnovne životne potrebe za sad nakit je već bio luksus. Šta su počelice? Počelica je najtipičniji dio ženskog nakita, sastojao se od kovanog novca, najčešće dukata, pravih dukata, mislim, koji su se stavljali po čelu, odnosno u tom prednjem dijelu kose i malo su virili i vidjeli se od marame, i pošto se nalaze tu po čelu, odnosno u tom predjelu glave, zato su se zvale počelice. Kalkan kapa? Kalkan kapa je djevojačko oglavlje, jedno specifično oglavlje koje je bilo prisutno i u drugim krajevima Bosne, a ne samo ovdje. Nažalost, nisam uspio da nađem ni jedan takav primjerak na ovom našem području, u selima koje sam ja obišao, iako sam našao na pouzdan podatak, odnosno jedna žena mi je pričala da su to imali do negde 60. godina i da su ga nažalost bacili. Tako da konkretan primjerak nisam našao, ali zato postoje sačuvani primjerci sa drugih krajeva, postoje fotografije iz drugih oblasti, neki muzeji to posjeduju, tako da eto, ima makar na taj način. Malo pre si pomenuo ulogu crvene kabanice u nekim obredima i običajima. Postoje li još neki obredi i običaji gdje se koristi narodna nošnja i koji su to? Ima, evo konkretno ovaj crveni krmez šal, što sam ga malo pre isto spominjao, se recimo koristio prilikom pogreba, odnosno sprovoda, što bi naši stari rekli. Dakle, kada pokojnika nose do groblja ili vozilo se u nekim slučajevima na kolima, preko toga se i danas se stavlja neko crveno platno, a stavljali su i ranije, i sad ukoliko nije neko imao tog crvenog platno, onda se stavi taj krmez preko, i onda kad se završi ukop, onaj čiji je šal uzme ga i ponovo ga nosi, tako da eto, korišćeno je za tako nešto. A u samo nošnja u žalosti?
Da, što se tiče žalosti, svi znamo i danas da se žalost obilježava i odijelom, odnosno nošnjom. Ono što je interesantno i što mnogi ljudi možda ne znaju, to je da nošenje crnine na našem području nije, da kažemo, od velike starine, što bi rekli. To je neka pojava koja datira negdje od Drugog svjetskog rata pa na ovamo. Inače, do tada žalost se izražavala na drugačiji način, odnosno žene su nosile čisto crnu maramu i naopako, odnosno kako su to govorili, na izvrat bi okrenuli zubun ili te, da kažemo, površne dijelove nošnje i to je bio znak da je neko u žalosti, odnosno rušen, kako se to govorilo. Tako muškarci isto izvrnu gunjić, gunj naopako i to je znak da naravno puštala se još brada, kao da kažemo nešto što je ovako u sklopu tog spoljnjeg izgleda kojima se davalo do znanja da je neko u posebnom stanju žalosti i da u takvom slučaju treba malo, što kažu, biti obazriviji prema njemu i da je prosto u jednom osjetljivom periodu. Jasno. Pošto je knjiga ne samo o nošnjama, već i o igri i pjesmi, malo pre si spomenuo koliko je bilo teško sakupiti da se ljudi sjete pjesama, ko vam je svirao, koliko pjesama ste uspjeli skupiti, koja su to kola? Tu je bilo malo više problema i poteškoća, prije svega zato što se tiče igara. Dakle, igre i svirka su neodvojivi i bilo je teško naći ljude koji znaju da odsviraju ili možda se negdje naiđeš na čovjeka ko zna da bi pokaže neki korak, odnosno kolo, igru, ali nema ko da odsvira ili ima neko da odsvira, a ne zna da pokaže korak, igru. A važno je i jedno i drugo i samo kao cjelina ima neku težinu i značaj. Odnosno ima punu cjelinu i značaj. I to je baš bilo teško i godinama nisam mogao da nađem nikoga. Iskreno da budem u jednom momentu sam onako i već izgubio nadu i misleći to je već zaboravljeno i ne može se ništa od toga saznati, sačuvati i onda sam, hvala Bogu, uspio da dođem do par ljudi koji znaju da sviraju dvojnice. Najviše mi je tu pomogao, najviše sam od njega saznao, da kažemo i kvalitetniji je bio njegov način izvođenja i svirke i igre, odnosno tih naših autentičnih igara, je bio Tomo Borovina i on je, hvala Bogu, do svoje smrti i igrao i pjevao i svirao. Jedino što mi je žao što nije dočekao objavljivanje knjige, ali od njega sam zaista najviše saznao. Neki ljudi su možda, da kažemo, i nečega bi mogli da se prisjete, međutim to je problem što je prošlo jako puno vremena od kad su oni to posljednji put izvodili, radili i tako dalje. I onda naravno tu utiče i njihova životna dob i zdravstveno stanje i prosto kažem, teže je bilo sa tim nematerijalnim delom nasljeđa i istraživanja nego sa ovim materijalnim. Znači, fotografiju komad nošnje mogao je da sačuva i neko ko ima 20-30 godina danas, a ovo je morao da izvede neko ko je, da kažemo, živi nosilac tradicije iz tog vremena kad je ta tradicija živjela. I meni je tu zaista jako žao što ja nisam ranije počeo, ili još bolje bi bilo da je neko i prije mene, pogotovo ja mislim recimo 70-ih i 80-ih godina, naravno što idemo dalje u prostost, to bi svakako materijala bilo više, mislim da bi kvalitet tog materijala i podataka bio veći, na kraju krajeva brže bi se i sakupilo, jer je toga sve bilo mnogo više, dostupnije. Ja iskreno se sjećam i pamtim ljude kad sam ja bio dečačić koji su bili 914. 918. godište. Dakle, to je generacija koja je vrlo aktivno sve to
proživila, nosila i od kojih si mogao da dobiješ vrlo autentične i važne podatke. Međutim, ja sam tad bio dečačić, ja tad nisam, da kažem, ni imao ideju o svemu tome, nisam naravno imao to ni terensko, ni životno iskustvo, ni na kraju krajeva mogućnosti za taj terenski rad u smislu vozila, financija i svega ostalog. Tako da jako mi je žao, mislim da je svakako ne mala materijal propao, prosto zato što ga na vrijeme nije neko zabilježio, dokumentovao i tako dalje. Ali eto, nisam nezadovoljan, da tako kažem, ni ovim što je sakupljeno, zato što ima dovoljno materijala da se uradi jedna, kako ja to nazivam, revitalizacija igara i pjesama u smislu jedne koreografije. To je neki moj cilj koji još uvijek nisam ostvario, jer bi se onda zaista na taj način produžio život svemu tome i nekako, evo, vjerovatno mnogi ljudi koji razmišljaju o tradiciji, o svemu tome, često više to gledaju iz konteksta samo u prošlosti, čuvati tako kako jeste. Međutim, ono što je vrlo važno i kad govorimo o svim tim aspektima naše tradicije je obezbediti održivost te tradicije. Na kraju krajeva, ako ćemo pravo govoriti danas i u svijetu o određenim tradicijama, bilo da su to u pitanju tradicionalni zanati, bilo da je to nešto iz duhovne kulture, iz materijalne, tih igara, pjesama, običaja i tako dalje, akcenat se upravo stavlja na tu održivost. Pa na kraju krajeva i UNESCO kao organizacija koja je na svjetskom nivou, da kažemo, zadužena za prepoznavanje takvih vrijednosti, na neki način da ih valorizuje, upravo jedan od vrlo važnih kriterijuma za tako nešto je ta održivost. Pa kao primopredaja vatre, a ne obilježavanje pepela. Tako je, to je najbolji opis. Koja su poznata kola na ovom prostoru? Koja su igrala, kako se zovu, kako se igraju? Vi ste uradili sa prijateljem, neko vam je pomogao da uradite, kako se to kaže? Labanotaciju i transkripciju igara i pjesama. Da, ja sam angažovao, pošto ja nisam muzički obrazovan, ja sam angažovao ljude koji su iz domena etnomuzikologije, da taj, da kažemo, profesionalni deo urade na onaj način kako to treba da se radi, kako struka nalaže, tako da su sve te igre i pjesme urađene u tom, kako se to zove, pismo po labanu, a to je jedan način bilježenja koraka. Tako da sve te igre koje sam ja našao na našem području su na takav način zabilježene, da kažemo, većini prosječnih čitalaca i to neće biti jasno, ali naravno ljudima iz domena etnomuzikologije, etnokoreologije, to je vrlo jasno i korisno, zato što oni imaju na neki način materijal za eventualno svoj neki dalji rad, istraživanje. Ja sam zabilježio i sačuvao 8 igara, odnosno kola. To je kunješće kao najčešća igra na ovom području, zatim ruzmarin, timotino kolo, cuca, prolom i tako. Te igre su u svakom slučaju nisu tehnički mnogo zahtevne. Osnovni igrački obrazac je ono što se najčešće u folkloru, odnosno danas u etnokoreologiji naziva kolo u tri. Inače to kolo u tri je zastupljeno i u drugim srpskim krajevima. Ima raznih i melodijskih i igračkih varijanti, ali eto, da kažemo, kao obrazac se naziva kolo u tri. Kao takvo kolo u tri Srbija je zaštitila odnosno nalazi se na UNESCO-ovoj listi. Tako da u svakom slučaju, kažem, dovoljno je i toliko koliko je sačuvano da jednog dana nadam se da će se sklopiti neke i tehničke i kadrovske i finansijske okolnosti da to što ima materijala bude pretočeno u koreografiju. I samim tim onda omogući tu
održivost, prenošenje i da prosto i lokalna kulturno-umjetnička društva imaju što mi u folkloru često kažemo ličnu kartu. Mi koji se bavimo folklorom, odnosno igramo godinama u kulturno-umjetničkom društvu nekako igre sa područja iz koga se to društvo nalazi ili najbliže, ako baš nema istražen taj kraj i obrađen, da to bude neka lična karta kojom će se društvo kada nastupa i na lokalnim manifestacijama i međunarodnim time predstavljati. Romanijska pjesma, koje su njene karakteristike? Kako se pjeva? Romanijska pjesma je najčešći naziv u narodu. Vjerujem da su svi sa ovog područja to nekad čuli, mnogi učestvovali u toj pjesmi. Što se tiče pjesme, pjesma je mnogo vitalnija od igara, odnosno ima i danas se može čuti, mada i tu se, da kažemo, zapaža određena manja zastupljenost nego ranije. Još uvijek to se može čuti i na nekoj slavi, svadbi, tako i nekom spontanom prilikom, ne doduše toliko često kao ranije. Ima dosta pjevačkih grupa koje to njeguju i održavaju i one su, slobodno možemo reći, glavni nosioci danas te tradicije. Pjesma kao pjesma je melodijski, da kažemo, siromašna, vrlo je arhaična, spada u te neke starije vokalne prakse srpskog naroda i ja mislim da upravo ta arhaičnost je nešto što je vrijednost, nešto što je posebnost i u mnogim drugim krajevima su došlo je do određenih, da kažemo, transformacija i upliva nekih uticaja sa strane, tako da se ta vokalna tradicija mijenjala, a kod nas je to ta arhaičnost u vokalnoj tradiciji zadržana i čuva se zaista dugo. Na kraju krajeva ona je vezana i svakako za to naše poreklo iz stare Hercegovine i da se razumijemo, nisu svi ovdje sa tog područja, ali većina stanovništva gravitira sa teritorija te stare Hercegovine i teritorija današnje Crne Gore. Tako da i to potvrđuje ta vokalna tradicija koja ima od izvjesnih sličnosti. Tako da volio bih i nekako da se to održi i dalje, ali vidan je pad interesovanja zato kod mlađih ljudi i vi kad pogledate danas je jako malo ljudi ispod 50 godina koji to pjevaju i učestvuju u tome. A nekada je prosto bilo nezamislivo maltene da prođe, ako ne dan, ono makar sedmica da ljudi to ne zapjevaju ovako spontano pri radu, pri nekom druženju, nedeljom, svecom, za slavu, da ne govorimo i nekim drugim svečanim prilikama. Tako da i tu se naravno krenulo nekim drugim pravcem, ali ima još uvijek svakako kapaciteta i mogućnosti da se ta pjesma održi i sačuva u tom autentičnom obliku. Ono što svakako je evidentno, to je da je smanjen broj tih kajdi, kako se to zvalo, odnosno melodijskih varijacija, tako da i tu opaža se jedan, da kažemo, unifikacija i pristup u izvođenju, mada i to je opet bolje, da kažemo, nego da se to potpuno zapostavi, ali to svakako na neki način osiromaši se taj repertoar i melodijska raznolikost koja je svojevremeno bila. U ovu knjigu nisi uključio guslarske pjesme? Nisam, iz prostog razloga zato što je bilo ljudi koji su to mnogo više detaljnije obrađivali i mnogo više objavili i pisali o tome. S druge strane, ova knjiga je koncepcijski zamišljena kao, da kažemo, jedan priručnik i
informator za ljude prije svega koji su iz svijeta folklora, dakle da se može učiniti rekonstrukcija nošnje, rekonstrukcije igara, otpjevati neke pjesme i tako dalje. Gusle svakako su vrlo važan element naše tradicije, što još dobro i važno reći na našem području Romanije još uvijek vrlo živ, vrlo aktuelan i kažem eto iz tog razloga, a na kraju krajeva vrlo je širok, vrlo široko bi polje bilo u kontekstu istraživanja guslarske tradicije, tako da ja prosto nisam se mogao upustiti i to i onda eto da kažemo ima ljudi koji su to već i radili i ima to ljudi koji su da kažemo i kompetentni za to pa nakon promocije knjige nastala neka vrsta multimedijalne prezentacije i kroz izložbu gdje ja sad ti produži. Kakva su to iskustva gdje ste vi obukli te narodne nošnje koje neke i ti posjeduješ i uključio si folklor, odnosno Luču. Kud Luča, jeste. Pa prvo knjiga je naišla na jedno jako fino, da kažemo, odobravanje publike i fine reakcije u javnosti. Prva promocija je bila ovdje u Sokocu, a druga je bila u Matici Srpskoj kao neki nastavak saradnje Matice Srpske i opštine Sokolac i meni je posebno drago i ponosan sam što je ta knjiga izabrana da kažemo bude prvi korak te bilateralne saradnje. Svakako da je ta knjiga, da kažemo, podstakla i bila temelj za tu izložbu. Dakle, ja sam prilikom istraživanja napravio svoju nemalu bazu podataka i bazu fotografija od nekih 300 i nešto crno-bijelih fotografija na kojima se vidi narodna nošnja i koji su meni svakako bili izvor u istraživanju i radu i pošto to nije uopšte mala arhiva, ja sam eto opet podstaknut tom idejom da se nešto sa svim tim radi i da se to i dalje koristi jer ima tu prilično, da kažemo, mogućnosti da to sve da bude na neki drugi način prezentovano jer knjiga je u suštini za mene bila samo, odnosno i sad je smatram samo temeljom, dakle nekom sažetom akademskom teorijskom osnovom na kojoj se može i treba graditi nešto dalje i u tom smislu je došla ideja i realizacija naravno te izložbe. Dakle, ja sam i u Beogradu sa jednim poznanikom i prijateljem fotografom odradio jedan, da kažemo, niz tih fotografija sa nošnjom Beogradske Posavine, koju sam ja također tamo istraživao i to mi je nekako, da kažemo, bio i interesantan uvod i dokaz da to može da se odradi. Nismo radili nikakvu izložbu, ali je meni bilo svakako dragoceno iskustvo da za ovu priliku i za ovu izložbu, tako da svakako veliku pomoć i zahvalnost dugujem Kulturno-umetničkom društvu Romanijska Luča, čije su članice i članovi pripomogli, učestvovali, nosili nošnju. Opština Sokolac koja je podržala samo tu ideju da se napravi izložba, da kažemo tim nekim tehničkim detaljima. Na kraju krajeva to je sve ispalo onako čak i malo više od mog očekivanja, a ono što mi je posebno drago što je sama izložba imala lijep odjek na publiku, tako da su mi se posle izložbe javili određeni ljudi koji su mi dostavili fotografije i to izuzetno lijepe fotografije, tako da kažem, ja iako sam većinu svog materijala objavio, ja i dalje sakupljam građu i svaka ta nova fotografija, svaki novi snimak nekoga ko pjeva, ko svira, svaki neki komad nošnje i dalje, da kažemo, meni koristi, dobrodošao i te neke fotografije koje sam naknadno dobio su mi tako interesantne i lijepe, čak sam neki našao i van područja Romanije i Glasinca, da mi je sad žao recimo što ih nisam imao u vrijeme knjige,
izdavanja knjige, zato što bih svakako stavio u knjigu, jer između ostalo kod tih fotografija, starih fotografija je, da kažem, otežavajuće okolnosti su to što sve te fotografije nisu istog tehničkog kvaliteta. Nije svaka od njih ni jednako informativna, odnosno na svakoj od njih se ne vidi ono što bih ja želio da se prikaže i vidi. Kažem, one iako su crno-bijele, vrlo su značajan izvor i u smislu u kojim se kombinacijama nosilo, koji je redosled oblačenja, od pojedinih elemenata i tako dalje. Sad, ono što sam ja tom izložbom nekako htio da malo osavremenim i da približim publici je to što sam htio da se urade naravno u boji i da ne budu statične kao što je većina tih crno-bijelih fotografija nekad bila i koje ja imam u arhivi. Tako da smo na nekoliko lokacija koje sam ja smatrao onako reprezentativnim, a s druge strane koje su nam se, da kažemo, mogle uklopiti u tu realizaciju i taj okvir i vremenski, i prostorni, i financijski da se to zaokruži, smo obišli i fotografisali, ali da kažemo u nekom drugačijem vidu, u smislu da su same fotografije imale određenu dinamiku i kako sam ja to želio da u stvari oživim neke trenutke iz života naših predaka. Bilo da je to skup pred crkvom, bilo da je to da kažemo posjeta prijatelja, sjedenje za slavskom trpezom ili čobanica koja plete kod stada ili teferić i tako neki prosto, kažem, jedan niz dešavanja iz života naših predaka koje sam ja kažem, dosta dobro upoznao, ali sam želeo da i oživim i reprezentujem i kroz fotografije. Fotografije jesu naravno, da kažem, u fokusu imale nošnju i kombinacije i detalje pojedine sa nošnje i tako dalje, ali su da kažemo prikazale i određene te segmente iz života naših predaka i ostale su na neki način kao svjedočanstvo tih svih mogućih kombinacija, boja, mustri i tako dalje, jer kažem i ja sam u svom radu shvatio da su tu fotografije izuzetan važan izvor. Malo pre si pomenuo da je promocija knjige bila i u Matici Srpskoj. Koliko ti je to značilo i kakva su iskustva, kakav je bio osjećaj u toj instituciji promovisati sopstvenu knjigu, plod sopstvenog truda i rada? Da. Pa svi koji znaju za Maticu Srpsku znaju da je to ustanova od velikog nacionalnog i kulturnog značaja i sama činjenica da se ukaže prilika da se tamo i da prisustvuješ nekim dešavanjima, kamoli da centar tog dešavanja bude ne samo tvoj rad, nego i tvoj kraj. Znači, meni je bilo drago koliko što je, da kažem, taj moj rad prepoznat, toliko mi je bilo drago što se o mom zavičaju i našem glasincu, o našoj romaniji govori u jednoj takoj važnoj i renomiranoj nacionalnoj ustanovi. Dakle, to je ustanova koja prevazilazi granice i Srbije i Republike Srpske, dakle ona objedinjuje čitav srpski etnički prostor, tako da to je stvarno velika čast i zadovoljstvo da mi je bilo stvarno veoma drago. Tada je govorio recenzent dr. Miloš Rašić. On je vaš prijatelj i naučni saradnik, mislim da je sa Srpske akademije nauka i umetnosti. Etnološki institut. Etnografski. Lijepe riječi je rekao i o knjizi i u recenzijama, a i tada je pohvalno govorio o vašem radu, generalno o knjizi, o tvom radu i u svemu tome. Ti pored toga radiš trenutno na istraživanju pljoski. One su neodvojive dio od proslava i svadbi i nekih prijateljstava. Da, to je u suštini nastavak mog nekog ranijeg rada. Ja kad sam išao na teren i sakupljao tu građu koja je prevashodno bila usmjerena na te tri teme knjige, dakle igra, pjesma, nošnja,
sam bilježio i da kažemo onako neke druge stvari iz te tradicionalne kulture i na terenu prosto u smislu fotografisao, zapisivao ponešto i tako da. To su neke, da kažemo, moje onako zabilješke koje sam ja smatrao u tom momentu nešto posebno interesantnim i meni zanimljivim. I onda sam sa neke perspektive od niz godina unazad i kad je izašla ova knjiga i kako se to sve odvijalo sa i tom izložbom i promocijama, shvatio da tu ima, da kažemo, još uvijek interesantnog i korisnog materijala u toj mojoj bazi podataka, da je tako nazovem. I u nekom momentu sam poželio da naručim plosku. Nisam imao neku lijepu i reprezentativnu plosku sa motivima našeg kraja i kako se to radilo. Pošto ja volim zdravice i trudim se da to i dalje održim i htio sam da naručim neku onako baš lijepu i među tim nekim primjercima koje sam ja imao, nekih 15-ak primjeraka fotografisanih, nekako nisam mogao da se odlučim i uvijek radio mi neki, što kažu, crv sumnje, može se tu naći nešto i ljepše i reprezentativnije i tako dalje. I onda sam stupio u kontakt sa nekoliko majstora i malo pričao s njima šta rade, kako rade, kakve uzorke izrađuju i tu vrlo brzo sam, da kažemo, ušao u tu priču sa zanatskog aspekta. Onda se naravno na to odmah, kažem, pošto sam imao želju da to opet oživim, kako što rekoh, i za ove neke druge stvari i da produžim svemu tome vijek trajanja, koje motive da stavim i tako. I onda sam, kažem, pošao da tragam još za nekim, raspitujući se. Ovaj put mi je i u ovom istraživanju bilo malo lakše, upravo zahvaljujući kontaktima koje sam ostvario na pređašnjem istraživanju i na tim pređašnjim zadacima, da kažemo, koje sam odradio i onda sam već imao kontakte određenih ljudi i telefonom i poznavao gdje se ko nalazi i sami ljudi su mi, da kažemo, čuli za to čime se bavim i onda mi je mnogo lakše, da kažemo, bilo doći i do podataka i do fotografija i do informacija gdje je koji majstor i tako dalje, brojeva telefona. Sad sve mi je to, da kažemo, malo lakše u savremenim uslovima. Tako da ovo istraživanje je trajalo kraće i na kraju krajeva i materijal je bolje sačuvan u odnosu na druge, pa je bilo lakše. Tako da za neke 2 godine otprilike sam sakupio negde oko 260 primjeraka ploski. Od toga je 125 novih, kako ja nazivam ove koje su rađene posle 90. godine, odnosno rata na ovamo, jer se tad malo došlo do određenih promjena u smislu i tih motiva. Naravno, ploska se sad manje koristi nego što je ranije. Tako da ima jako interesantnih aspekata koje sam ja želio da se objedine u tom mom istraživanju i eto, ako Bog da, uskoro da se izda ta monografija. Ja sam to sagledavao i sa tog zanatskog aspekta i sa likovno-estetskog u smislu kako je to sve ukrašavano, šarano i tako dalje i sa aspekta poruka koje se šalju preko ploski, zato što na ploskama sa ovog područja Romanije i uopšte centralno-istočne Bosne vrlo često se ispisuju poruke, počevši od vlasnika ploski, odnosno uglavnom to stoji ime i prezime vlasnika i koju slavu slavi, ali i nekih drugih poruka, bilo da su to neke poruke vezane za, da kažemo, nacionalnu svijest, poruke vezane za ličnosti iz nacionalne istorije, pa čak i neke šaljive vezane za rakiju, za prosto, eto, čak i neke naravno moralne poruke koje se i tako da ima sve sam ja to nekako da kažemo na tako jednom velikom i reprezentativnom uzorku izanalizirao, objedinio u tu fotomonografiju, s obzirom da sam opet kažem vođen željom da se to sačuva makar u tom
obliku, jer da se razumijemo, to su sve primjerci koji su u privatnom vlasništvu, dakle sa terena i malo je izvjesno da će biti moguće organizovati recimo neku izložbu tako nečega, a kad sam već došao do tih primjeraka, onda bolje je da ih, da kažemo, sačuvam i makar u tom obliku fotografije, tako da ta fotomonografija je pri kraju. Nadam se da će se naći i obezbijediti sredstva da se isfinansira, odštampa to sve, jer pravo da vam kažem, nekad kad razmišljamo o svemu tome i ovoj prethodnoj knjizi, lakše mi je napisati i skupiti materijal nego objaviti, jer ima dosta i tehničkih i organizacionih i financijskih poteškoća, tako da ali s druge strane kad se to sve završi kao što je ovo, onda znaš da je to, da kažemo, sačuvano na pravi način, da je lako za prenijeti i budućim generacijama, da je lako prenijeti i ljudima koji nisu sa ovog područja i to mislim da je vrlo, vrlo značajno prosto upoznati ih sa našom kulturom i tradicijom. Kada smo već, da te vratim samo još sekund, od kakvog drveta se pravi, koliko može da traje, ko su najpoznatiji majstori, da malo prije nego prije izlaska knjige da dobijemo neke informacije. Neke informacije. Pa dobro, to bi bio neki onako uvod i da malo zainteresujemo javnost. Što se tiče drveta, većina majstora to izrađuje kombinovano. Dakle, najviše se koristi javor i šljiva. Evo ovdje ima jedan primjerak, tako da šljiva je naravno tamniji dio, a ovo je ostalo uglavnom javor, jasen, može i neko drugo drvo, ali naši majstori najčešće koriste te dvije vrste drveta. Što se tiče majstora, bilo ih je dosta, neću otkrivati imena u ovoj prilici, neka ostane nešto i da se čuje i vidi kroz tu knjigu. Ima ih i danas na ove dvije opštine, ajde kažemo i sa jedne i sa druge strane, Romanije, Sokolac i Pale. Slobodno mogu reći da kad gledam ovo šire područje centralno-istočne Bosne, namjerno sam iskoristio ovaj izraz centralno-istočne Bosne zato što ja sam u svoje istraživanje uključio i ove područje, nažalost, na kojima Srba danas ima zanemarljivom broju, a imamo, da kažemo, slične karakteristike, bar što se tiče tih nekih običaja, ploski i tako dalje. Dakle, područje od doline rijeke Bosne, Zenica, Visoko, Vareš, okolina Sarajeva, Ilijaš, Olovo, dakle, čitav taj niz opština koje su pripadala federaciju, kojima danas ima zanemarljiv procenat Srba, su se iselili i neki su došli evo i na područje Sarajevsko-romanijske regije, neki su i dalje, neki su sačuvali nešto od svojih običaja, tradicija, neki su i ploske sačuvali. Ono što je još interesantno i važno reći da kažemo između tog već pominjanog Mulaluka, Sarajevskog polja s jedne strane i Glasinca je postojala i tekako interakcija, odnosno ljudi su i sa ove strane Romanije poručivali od majstora ploske, isto tako i obrnuto. Naravno, nešto je, da kažemo, ta interakcija i poručivanje bilo izraženije između ovih opština koje su bliže prosto fizički jedna drugoj. Tako da to jeste jedna prediona celina u tom kontekstu i za potrebe tog istraživanja. Tako da kažem, zahvaljujući tome naravno i jeste sačuvan, odnosno sakupljen tako veliki i reprezentativan uzorak i kažem, nadam se da će to sve ugledati svetlost dana, da prosto ostane sačuvano. Šta je naredni korak? Koji su planovi nakon te knjige? Novo istraživanje, mislim da ti ne možeš mirovati. Mirovanja nema. Imam iskreno nekoliko ideja. Dvije su vrlo ovako razrađene i imam već prilično spremnog materijala za njih.
neću i ne volim da govorim nešto suviše unaprijed zato što ne znam ni da li će se desiti i kada će se desiti. Prosto ja ovo opet kažem radim kao neki svoj hobi, veliku ljubav, imam ja svojih i profesionalnih i porodičnih i drugih obaveza, tako da svi ti neki, da kažemo, rokovi su malo ovako diskutabilni. Naravno, da bi to sve bilo lakše i jednostavnije, kad bi se našao neko malo da, što kažu, pripomogne nekog saradnika kad bih imao, ili neke te, da kažemo, tehničke stvari da mogu da se olakšaju. Naravno, uvijek je problem i tih financija koje prosto, eto, ja istraživanja sama i prikupljanje materijala sprovodim lično, što se kaže, o svom trošku, ali ovo što je pitanje objavljivanja, publikovanja, to su malo neke, da kažemo, ozbiljnije situacije. Prosto ja na kraju krajeva i ne želim bilo šta da se objavljuje dok nije vrlo utemeljeno, dobro provjereno, argumentovano, jer smatram da to što se napiše pa onda i objavi, da je to onako, da kažemo, sa velikom težinom i odgovornošću tome pristupam, i zato bolje i da se uradi to, da kažemo, temeljno, a manje nego da sad se ide u neku produkciju. Malo pre si pomenuo da imaš svoje porodične i poslovne obaveze mimo hobija. Kako oni gledaju na tvoj hobi? Podržavaju li tebe? Imaju razumijevanje za sve to odsutovanje, za kako kad? Istraživanje? Kako kad? Šalu na stranu, to se definitivno odražava na sve to. Meni je na neki način ovo motivacija i ja neke stvari da bih, što kažu, uskladio i postigao, vuku, što kažu, jedno drugo, da to bude. Što se tiče porodice, supruga poštuje rad, nije u prilici da mnogo pripomogne, mada evo konkretno za ovu fotomonografiju o ploskama je imala, boga mi, i direktnog nekog, da kažemo, tehničkog učešća i pomoći. Što se tiče djeca, one su još mala, znaju oni čime se tata bavi, na neki način to poštuju. Neke stvari čak i vole i sami izražavaju već želju da nešto obuku, da probaju, da učestvuju, a tata kako ono, a kako ovo. Tako da to je u suštini, ja ne bih volio da njima to s jedne strane namećem, ali isto tako se trudim da na nekim primjerom im pokažem ko su, šta su, odakle pripadaju, jer mislim da je to na kraju krajeva i najbolji način za prenošenje, da ne kažem učenje mlađih generacija, kroz primjer i kroz to, da kažemo, aktivno. I na kraju krajeva, odmah da se razumijemo, to je neki da kažem model učenja ranije, takav i postojao iz kuće, iz porodice. Neke ljude, evo, isto je vrlo ilustrativno, kad pitam koliko dugo svirate, kad ste počeli, kad je ko počeo da svira, kad nekog upitate, može i da se nekako, da kažemo, seti i odredi. Kupio mu neko dvojnice, sviralo gusle, poklonio mu, ne znam, nabavio na neki način i od tog momenta. Ali za pjevanje, recimo, skoro niko ne može da kaže počeo sam da pjevam tad i tad. To je vrlo interesantno i možda mnogim ljudima promakne. I evo, recimo, upravo što se tiče te naše romanijske pjesme, mislim da je čak bolje i izvode oni ljudi koji su, kad sam slušao i poredio neke ljude koji su to, što kažu, ponijeli iz svoje kuće, ponijeli iz detinjstva. Oni su to prvo slušali, pa pokušali, pa učestvovali, pa tek je onda došao da on, što kaže, sa svojom ekipom zapjeva, pa neki su se izdvojili da mogu i da povedu pjesme i tako dalje. A danas, kad govorimo uopšte o tradicionalnoj pjesmi i pjevanju, pogotovo u mlađim generacijama, to je uglavnom zasnovano na, da kažemo, školovanju i učenju. U smislu, imaš note, imaš školovanog etnomuzikologa ili nekoga iz svijeta muzike koji, uz naravno određeno slušanje i tako dalje, ali prosto nekako te, da kažemo, podučava tim
savremenim didaktičkim sredstvima i modelom, a ovo je nekako onako bilo, da kažemo, spontano i od malih nogu do onda dođu svi do, da kažemo, nekog momačkog, devojačkog, odraslog uzrasta, kad prosto dođu oni u poziciju da oni treba da to izvode, pa onda vrlo brzo u nekom momentu i da nekoga, da kažemo, utiču da i taj neka sljedeća generacija uči. Hvala ti puno na razgovoru, a posebno ti hvala što čuvaš i prenosiš tradiciju dalje, što si sačuvao i objavio ovakvu knjigu, možda u posljednji tren od zaborava sačuvao mnoge pjesme i priče. Hvala ti puno. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, hvala vam što pratite naš rad, da ostanete u toku, zapratite naš YouTube kanal, a ne zaboravite za sve vaše bitne stvari, događaje, vjenčanja, tu je Fotobole.